I posljedno ljudi, danas ću vam pokazati top 5 najčih životinja. Ali vidimo prvu. Prva je bengalski tigar. Mužjaci bengalskog tigra su dugi 2,7 metara do 3,1 metar i teški su od 150 do 220 kg. Tigrovi love pre svega noću. Plen ubijaju tako što ga grizu za vrat. Nezasiti tigar može godišnje da ulovi i do 30 bivova. Na drugo mesto aligator. Bang! Aligatori su familija iz reda krokodila. Aligatori su kajmani, žive u kopnenim slatkovodnim ekosistema kao što su bare, reke i močvare. Aligatori se pare sezonski u proleće, kada se voda ugreje. I treće mesto, kobra. Kobre su zmije otrovnice iz porodice guja. Veličina im se kreće od približno 60 cm pa sve do 5 metara. Prirodno stanište im je poprilično raznoliko. Neke vrste žive u pustinji, a druge u tropskim kišnim šumama. Na četvrto mesto je ajkula. Ajkule su ribe grabljivice vretenastog tijela, šiljate glave sa 5 vrsta peraja. Ajkule su obično duge od 1 do 20 metara. Mrki medved. Medved je najteža zver Evrope. Mrki medvedi su svaštojedi. Mrki medved ima zdepasto telo koje se završava kratkim repom i šiljatu njušku. I ljudi, ako vam sviđa ovaj klip, bašite like, share, sub i ljudi, poz!